Selam selam dostlar, qalaysizlar. Bugun nega keldik deb o'ylaysizlar? Конечно, sandiqqa keldik. Biz sandiqqa keldik. Sandıklar üstündeyim. Eşittir, su aktardı. Tamaktan yiyeceğiz. Привет! Eskişehir'de tamam kelingizde türütün boğaz ya. TikTok hesaplarınızı YouTube. Biz ko'p narsa zakaz berdik. Men o'z tamoqlarning bag'asini bering deb жатырмын. Suv 10dan 10. Endi hazır desertçiydi. Bundan to'g'risi. Нормально. Ondan to'g'risi. Ha. Kelesi. Türkçe bilme. Ya ana qaymoqqa batib ko'rsak. Şimdi начинкасы var. Bu 10dan 10. Kelesi. Cheesecake. İşte bu. 10dan 10. Baklajan. Istak baklajan. Men sizga aytib qo'yamayman. Jesi, jeb ko'rib bag'asini berasizlar. Ana aqqa batırıp jesi. Ya. Batır. Ağı ko'p jirchi. Ondan 8. Nada ya. Nanmışsın be. Bence. Yemişsin be. Kalay konser. Kışta. Yeşçen. 10dan 10. Men o'zi 7-darsda ko'rsatdim. Yaxbasiyat. Üstünde kalmış kabrimi. Uzun işlerini saat. Каждый день. Jastıkta. Ağda tapşan. Ne o bizim sınırımız? Ağda tapşan. Ağda bağlanacağız. Kayıtlanıp gidiyoruz. Ağda tapşan. Ağda jastık tapşan. Осы мен біздің екінші этаждың столиктері бітеді. Тарихын айта кететін болсам, бірінші болып Шымкент қаласында, яғни осы қалада ашылған болатын сандық қазіргі таңда 3 қалада бар. Алматы қаласында және Түркістан және осы Шымкент қаласында. Sandık restoranı aynı zamanda Türkiye'de açılmış olup Türkiye'nin içinde hem Almatı'da hem de Aksaray'da mevcut devam etmesi gerekiyor. Yani sandık деген бізде апаларымыз, аталарымыз, яғни қазақи ата-апаларымыз өзіне өте құнды, яғни бағалы заттарды өзіне сақтаған болатын. Мысалға апаларымыз ыдыс аяқтарын сақтаған болатын, аталарымыз өзіне керек шапандарын, аңшылыққа шығатын заттарын сол сандықта сақтаған болатын. Ayşe'de Türkistan'da orada türbesi var. O türbesinin kapının aynısı. Benim restoranın giriş kapısı da aynı şekilde.
Biz Kavsar ikimiz özümüzden artık kalan tamakta salgıladık. Çok kötü. Bizden safarımız osman ayaktaldı. Ya. Осы кафе күшті екен, осыған келіңіздер. Комментарий басып, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Sabahınızdır. Sabahınızdır. Bizde o akşam salı.